Audio Jungle. Cardon, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponika. Kohima long G20 Summit 2023 Harman Jangmini Pai Pho Arni Kipado Ponji Aphan Chisik Chedang Pon Bomlu. Nagaland long G20 Summit Amai Kibi Ponji Aphan Chisik Chedang Pon Lupusi Nagaland Chief Secretary J. Alam Pen Ninjapon. Sonsi G20 Summit Amai Along Kachitong Dunji Aphan Delegates Atum Aphan Kang Thom Karni Ponji Aphan Chisik Chedang Pon. Nagaland along Kibi Ponji Thedung Ajay Megaphan Kedam Kevang Kachileng Atowar Akrong Airport Lapen Mai Kibiji Adim Anda Selam Pon Lupusi Than Pachini Pon. News Desk Report Karbi Anglong News. APHLC Youth Conference Kibiji Aphan Apor Arni Chisik Chedang Det Aphi Administration Atumpen Permission Ketho Thedet Aputhak APHLC Youth Wings Atumpen Pherang Kamai Kangnipo. Bangso Pherang Kamai Pini District Press Club Asai Hem along Kangnipon Ahun APHLC Youth Wings Atumpen Lamthe Kepaklang Ponthuki Nilitum APHLC Youth Conference Kibi Ponji Aphan Niphai Ingorake Thompen Ingorapli Arni Thik Ponlu. Laso along Athi Pitami Kachini Hendo Jakong Mati Knowledge is Power Pu NC Kethanchimun Ponji Aphan Thik Ponlu. Bonda Administration Atumpen Permission Nangtho Thedet Pusi Lamthi Chipaklang Pon. Nilituma Phanke is Karbi Anglong along Metric Asatlang Kedokok Ajo 144 CRPC Dopu Bonta Deopani Arnam Langpi along RSS Atum Nisir Kep Mai Kedoponji Aphanke Administration Atumta Towar Thoplot Kopia Potsi Plakwi Plakwong Loputa APHLC Youth Wings Atumpen Pherangke Amai along Arjupon Nilitum Labangso Conference Lake Akehenu Aphanle Ke Klem Kali Athema Athe Pitami Knowledge is Power Pu Enpon Lason Kimi Asai Aphanke Towar Thothe Pulote Ake Ho Asai Aphanto Atowar Kethojima Puta APHLC Youth Wings Atumpen Karju Pedopon Bangso APHLC Youth Conference Abang Arnia Phidan Ponthunang Kok Lopusi Alang Litumpen Rata Thengno Thanpaklar Pon Nildu APHLC Youth Wings Central Pute Himpan Ang to Amhan Nakipa Tingban Nildu Kewang Pot Akiro Bilo Especially Nildu APHLC Youth Wings Central Pute Himpan Nildu Press Meet Kewang Nangko Ake Nang Tumpan Tumpan Pachini Bonpo Dinar Sigit Lapen Rat Tumpan Ison Sonia Lam Itu Kapachini Ya Pansi Itu Press Meet Lang Itu Palo Itu Press Meet Kipanan Kok Kipi Alang Galado Nilutung Marsiciklo Tarik Inkor Gethong Inkor Plik Nilutung APHLC Youth Wing Ken Batipri Bonsi APHLC Youth Conference Kapiman Ponji Phan Nilutung Arni Upload into Hopon Capital of Tangani Bonda Hindu Golaman Alalo Nilutung Phan Permission Bang Nang Pipidal Nasi Labangso Permission Nang Pipidal Kenajok Nilutung Akatikuban Pablo Sila sok tak di lorong tengah hutan tunggu lalu, sana yang tunggu lalu. Masa cikgu tarik tunggu forming gora klik, nilutum nili bahawar rusi, APHLC Youth Conference abangken nilutum dipon bukusi halada, nilutum jisik cedal endo. Endal kikin kan cenglok, alwi atau pam delegates tuman itu kata di cenglok, itu asam tin itu kenangi sondo anda nilutum jisik cedal timil. Amat ultimately bangke kilo mana coklang tu bangke non tiproket apor rusi ni tu bangke Youth Conference bangke nantung bangso cik loke bil tha rusi administration tu kan tu dalam palero ni tu bangso conference kibiji apa hithi di thoma prang rusi ni tu permission bangke tu move lo awan dicari ke Atum kela abang putin apa tak abang bateri ni yang benar. Plug on partiality si bilo kurute khusus si dia tu bagi kemela. Administration atau responsible tapi isialong di kepa messenger apa. Partiality senang dulu puluh kan te labang solong liga lagi sulit sudah atau mau senang kelang kurang boleh. Kang samjin ji pansi lagi administration kita mau tadi. Pinili tu tekamong lo kita amtang nil tu a program ke tu conference ke tu niche tu Kirantang Mars ciklo tarik cap tarik kri sita
nile baha barlong hedan hedan amai do bilibe do hal ko nange permission diga la pentu non tarik ingore hini pen tarik thongke raisi ala bangso ciklo marse ciklo RSS nama program amai na tumon cheng ko misirke bapa nil dama tumi damsi retarded damlo tum dirta lo milenko bachani ang tum magala halo latum non ye tumara tu be porsi tumara biret ko tum HR du pala na thauke that is Karbi Anglong ke metric exam soibo la penke that 144 CRPC do pe phansi 144 CRPC ida tum adulo la metric exam soibo pena job usalami tum tang ni le kachini yang tum bangala halo metric exam ke laki is Karbi Anglong chama West Karbi Anglong metric exam pe mana labangso HSLC asat lan ke laki khali Karbi Anglong chama lagi asam angkan bilang apa itu mana labangso asat lan ke kan asam angkan bilang si labangso asat lan gitu bongdo tante along recovery ada sih recovery of people si 144 CRPC gitu metric exam fancy latung mana 144 CRPC labangso aron sel bigok kalau nanti ini iskar biang long chong mai lalu ini exam gitu medore lalu la sini lu tungka cinta mateng belum teh laki ada tak kali kedam tang lu tungka dua cilo bas Karbi Anglong mau nih tuma party pen kadu kabe itu disili damo hempre ka potha 6 gul ke pang tang potha hala bangso ka song ni tum bisen men ni tum tam lo bang hala bangso atumon lapu is Karbi Anglong atme nakin jabi tum angringo la pena hopelo la ta ke bang pon itu which is sibling kan lo hala bangso bangso really naki khang je phansi itum a program nai khang je phansi la bangso 144 CRPC ki biko musni tengke ta tinda la sila persona bang claim nang ni lalu nang tum ben ka tum son do ka pang thek thek the abang phwa tum hidi ang bong along Johnny achai nong areng kilum pakoi chu anpin Thereponi phai ingkoi arni ajwa por malom bolong kom aji kongjuk athoi ahawar along pang thek thek the atum hidi ang bong chainong thatsi areng lumpon ek a ok ang thin pon etsi areng pakoi te kang chu anpin lapen hadake do arat atum nang ki pachini don atengki Thereponi phai ingkoi arni ajwa por malom komat ne ot lang no atum si chainong nang ke that jiputa nang thandun lapen lapuan arni lapuan adin sitami lapuson hidi angbong chainong ke thatpuke arjulong lepin lang piniar nia son hidi angbong along chainong nang ke thatki manghume melo lapen chiphere meme anpin loputa nang pachini don lapen komat ni arong asora tumtong joy pen bidikang lem krem dun maputa nang pachini don lapen ke that bek achainong ahem phua phanke chini pon pelang গৰু চৰু কাটি লৈ গ'ল কিন্তু বহুত এটো বেয়া হৈছে কিন্তু আমি ভাবো এনেকা নকৰক বুলি এতিয়া এটো গৰু চৰু কাটি আজি গৰু কাটিছে কালি যদি কিবা এটা কৰি দিয়ে এখিনি আমি এটো হেন্দক আমি সিদ্ধান্ত কিবা এটা বিচাৰিব লাগে আজি গৰু চৰু কাটি দিছে আজি যদি কালি কিবা এটাও চুৰ কৰি লৈ যায় গৰু চুৰ কৰাটো কথা নহয় এতিয়া আমি এটো ভাবিছো আজি গৰুহে চুৰ কৰিছে আমাৰ সন্দেহ আছে এতিয়া ভয় আছে এটো আকৌ গৰুৱে কাটি লৈ গৈছে আৰু যদি মানুহ চুৰ কৰি লৈ যায় তেনে ধৰণৰ নহক বুলি আমি কিবা এটা আমি ভাবিব লাগে এখিনি এৰিয়াত আমি কুঞ্জুৱাত হৈ এৰিয়াত সবে মানে কোনবা একো ভাবা নাই গৰু কাটি নিছে কাৰণে একো ভাবা নাই যদি মানুহ কাটি নিয়ে কি হ'ব এতিয়া গৰুহে কাটি নিছে এইকিটাৰ বাবে আমি মানে হুঁশিয়াৰ থাকিব লাগিব এতিয়া গৰু কাটি নিছে আমাৰ আকৌ মানুহ যদি লৈ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব আজি গৰুহে কাটি নিছে কাৰ কাটি নিছে হলো আমি গম পোৱা নাই কিন্তু ইয়াত মিয়াহে নিছে না কোনে নিছে কোনোবা থাকিবও পাৰে বা আমি হেতু আমি বিচাৰিব নাযাওঁ হলো মানে আমি হুঁশিয়াৰকে থাকাটো ভাল কথা আমি এইটা চাচোন গৰু কাটি নিছে মানুহ যদি কেতিয়াবা লৈ যায় ঘটনাটো কেতিয়া হোৱা ঘটনাটো যোৱাকালি ৰাতি গোটেই মাংস লৈ গ'ল গোটেই মাংস লৈ গ'ল আকৌ পেটুকা চামৰা ইয়াত পেলাই থৈ গৈছে এইটো কেনেকুৱা চাওকচোন যদি মানুহ লৈ যায় কি হ'ব তেতিয়া আজি গৰুহে নিছে গৰু নিয়াৰ কাৰণে মানুহৰ অলপমান দুখ লগা নাই যদি মানুহ নিলে কিমান দুখ লাগিলে হয় এইখিনি আমাৰ এৰিয়াত চব হলস্থুল হৈ গ'ল হয় মানুহক বিচাৰিলে হয় এই কিয় মানুহ লৈ গৈছে সন্দেহজনক কোনোবা আছে সন্দেহজনক আমি এতিয়া সন্দেহজনকটো বিচাৰি পোৱা নাই কেনেকৈ কম এতিয়া ৰাতিকালত কিন্তু গৰু চুৰে আৰু আগত গৰুৱে লৈ যায় এতিয়া মাংসটোৱে লৈ গৈছে মাংস লৈ গৈছে সেইটোৱে Keroni Range Forest atumpen kang hua theng pia gari kinep dunlong
Kheroni Range Forest ke parlo Kheroni along theraponi phai ingkoi arni Kheroni Forest jacket along pasang sedet ajoini kopini hon thimimi ason dobon puben forest asai khi atum aphit pen plungdun pen tata mobile agari nebdunlo labang swagari angsongki phelang thapon chomla pen arloki thengpi ke plaktang lapuson si longponlo laben labang swa thengpi sispondetlo kene ponlong agari registration number lagi S01PC 8063 laben labang swa thengpi market adorki suri phokep andoji pusi pachinipon tangte Kheroni Range Forest IC Ranger Harsing Kram Saben Kaningje pon alam thile arjuponik sina Arnisam kiba 730 lom thengpi chong gari la getting charge satum khirin getting charge satum punang lo amati agari long mang ke duke ne pichapa kuri dulo agari long ke duke la kiba phelang pen athak phelang sido ber thengpi sido amasi daud lo so gari han amasi agari han pichapa kuri dul staptan banda ren staptan da pichapa kuri dulo amad hopu khirin charali banta ela sarkar la getting charge lanang pa komlo amasi la dak mujira du daksi alam agari bang men kupun chikomat pa sangkok lo amasi gari lasot mo thailang lo amasi arlo thengpi sido ko amasi ni bang pulo wandeno Darren Sufis long kusi pulo amaren silo wandelo amasi agari bang uthai pakalo thengpi sido thengpi kidoke kibalo batam sido lo narlong pen seru sido kuriben nar seru ma thengpi bang total lo 70 piece sido asinon tum sis bomlo apena gari number bang ke kibalo AS01 PC 8063 agari number la sinon tum sis bom asop utha gari ke Napa sih wan plus? Last think you wan bangga nomang agom lang min mang ton khobor kuri bang tu chang lang hem putu mangi. Sarla saya think pi jor hen kon long yila dor. Ador ke lage kibalo 45 to 50,000 song bong sidolo market below ke. Oh. Retail piece official process kuri bom. Nte la bang so think pi kang hu tuman non ma only tum chini lo mala. Chini lang nong ke. Chini lang. Non la se tan khobor tu tum mo lang bon ko chuang ang hem putu. Driver bang kaju lo. Kom se chega lamang.